Nidaul Islam. Di habulan ini, ayaw kita ni umakad, mga amuin sundalo sin syaitan, amuin mga manusia, hinang sin syaitan panyap, amuin di mo makawa mahasil in maksud sin Ramadan. Sabab ang mga manusia, amuin nagtataka maraysab sila, sinamuin programa nila, amuin hikapaling, hikatudyo, si manusia mattu paamuin bukun na maksud sin bulan Ramadan. Panganal sin tao, parakala mubah, amuin ununo na, daong tabihan jari, sa bukun amuin maksud simbulan Ramadan. Sabab yung maksud simbulan Ramadan ini amuin patauron nato in pag-ibadat, in pagtaat nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ini suwain amuin award kaon sing kita niyo, amuin award tirihilan dahil hatuhan nato Rabbul Alamin. Sabab kitaon nato wairang ha mga iadlawan iban sinduman simbulan sin Ramadan buat malaingkan amuin mahinang nato sadya pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yasin hadis dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kaya riwayat Muslim, kaya riwayat Bukhari, Imam Bukhari wa Imam Muslim, sabda sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man sama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini ni dumiwan sin adlaw, ini ni mahinang nato ipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aun duman halaw man sin Ramadan yan pag yanun Lailatul Qadr. Lailatul Qadr amuin ibadat halaw man niya labi marayaw daing sin hangi bubulan. Na di na to yan kabakan buat malaingkan doon da hamulan sin Ramadan. In Lailatul Qadar pagyanun amuin ibadat halaw man niya yan, haruman niya labi marayaw daing sin hangi bubulan yan da siya haamuin hamulan sin Ramadan, amuin pagyanun Lailatul Qadar. Naray di sabda sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isiu-siu inamuin kaya tindog niya induman, atawakan isiu-siu inamuin long tabihan kaya tindog niya in Lailatul Qadar, kaya pag-ibadat niya induman sin Lailatul Qadar yan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya nagmaksiyat, nag-ibadat siya patuhan niya Rabbul Alamin, ununong natibayho ang ibadat, labi-labi na inamuin lang tabihan, biyasin mga magkiyamul layl, magsarak ka, magpakaon ng mga magdihil lang tabihan, karayawan, pamanga sila, kaukampung, kamiskinan, natawis susu na balhajat, atawa ununong natibayho ang hinang marayaw, labi-labi na inamuin tahajjud lang tabihan magqiyamul layl imanan wa ihtisaba, karna sinamuin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin amuin angan-angan niya pangdawhati niya sinamuin mga paljanjian tiyataka makan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ahamuin mga sila naghinang ibadat haruman sin Lailatul Qadar yan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala indusan niya nakauna limabay. Way na lumaggo amuin makawa na to atin niya amuin madawhat sin kita niyo karayawan dahil Allah subhanahu wa ta'ala bang maampun in amuin paldusahan na to. Sabab in kita nyo ini
wayroon dayang ha mga duman iban sin iadlawan sin bulan sin Ramadan atawakan dayang ha mga dugay ang adlaw imbuat malaingkan magpakahinang kita niyo kasaan naray hindi na amo in chancing kita niyo habulan ini hawakto ini magtuyo tud kita niyo magibadat maghinang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagubos sugpatan pa sin hadis sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siyo amuin namuasa habulan sin Ramadan kalna sin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin amuin panghuat-huat niya amuin long tabihan panghuat-huat niya iwan sin amuin tumakad siya sin ununo na paljanjian amuin kya janji kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala damikian ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ampunun day sabsin Allah subhanahu wa ta'ala in mga amuin paaldusahan niya. In puasa ini mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala tupot Tuhan na to Rabbul Alamin in makaingat iwan sin magtungbas sin karayawan niya kan na hadis quds na sabot as-sawmuli wa ana ajzibi in amuin puasa siyo ko sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagdihil sin amuin karayawan pahala niya siyo Allah subhanahu wa ta'ala yatoy magtukbal sin amuin mga karayawan sin kita niyo sin pagpuasa nato habulan sin Ramadan ini dahil ha mga amuin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin tupot Tuhan nato Rabbul Alamin in makaingat amuin magtungbas kaniya muna amuin pagpuasa biyasin habulan Ramadan damikian iban sin pagsabar sabab nasabot in kasabar Allah subhanahu wa ta'ala sadya in makatungkad makaingat ibang magtungbas kaniya sin mga sila magpupuasa iban sin mga sila amuin magsasabar kan na nasabot ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila amuin masabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab hatungod sin amuin mga sila magsasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan na to Rabbul Alamin dahil makaingat tumungbas innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab in mga karayawan nila yato di matugila tupot Allah subhanahu wa ta'ala ra in makatugila bambiyade in taud niya in laggo niya sinamuin karayawan sin pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nayari kita nibiyayaon habulan sin Ramadan amuin subay bukun in waktu sin kita niyo amuin makaharap matto pagkabiaksahan sindikato mataod in amuin waktu niya matto papagkaon niya ren simpa amuin pagbasa niya Quran pagibadat niya pagtasbih niya pagjikir niya pangayo niya ampun patuhan Rabbul Alamin dahil hindi ka tubihayaon dahil nga mga amuin magkalipa ka in mga sila magpupuasa amuin mataod in waktu niya papagkaon niya ren sinamuin papagpuasa niya inamuin hipagtakama niya sin pagkaon niya mataod dahil sin hipagtakama niya sin pagibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya naman siya pagtunga naman sin adlaw mag-asikaso na sin pagkaon sambil abutan sin Maghrib
Sambil na isab, pagpuas yung Maghrib, mag-asikaso na isab sin piyag kaunan. Sumud na isab sin sahur, di pa tumunga indumyo, mag-asikaso na isab sin pagkaon. Maabutin waktu pagsasahur, magsahur, pagpuas yung pagsahur, mag-asikaso na isab sin piyag sahulan. Agad kataan sin waktu, naubos kataan, kapag asikaso sin pagkaon. Inyan din nga mga sasat sin syaitan. May tabang bang habulan, duha ing bukon habulan Ramadan, in pikilan si manu siya, bukon datud biya di na pagkaon. Sa bangyarin habulan ini, dahil naman pagbati, intiyatali pagkaon na bang uning pagbukaan. Pag makabuka na yato, pag ubos magbuka, taliun na sa bangon na sabing kapagsahulan. Halawm kamatauran sin waktu niya, inatali niya sadya pa pagkaon. Ganyan din nga mga amuin subay nato, jakahan marayaw, subayin kita niyo, mamikilan marayaw, hatungod siniyan. Sabab, malawa na yung pagbasa mo Quran, yung sa bahayang jamaa, yung sa mataod na yung malawa. Waktu, amuin makakaon na sadya, paamuin pagtakamahan, sin pagkaon, deng naman ha, pagbuka, sambil paamuin pagsahol, amuin pag-uusap to mag-asikaso na isab sinamuin, piyagbukaan, piyagsahulan. Nabukong bihani namuin, di na tumakawa, imaksud simbulan sin Ramadan. Subay, in basakan na to, tuyuan na to bistahon, bang biya di inamuin taod, sin ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagbasa na to Quran, in pagsarak ka na to, in tabang na to, in pag-ibadat sin kita niyo, in sunnat sin kita niyo, mahinaat, mataaso ka, maabutin kabliyatan, ba'diyatan, iban sin tarawih, doom, ang panin na mo in mga biyakato, dahil nga mga ipagkalik, dahil nga mga amuin, kalupahan sin kita, makakato na sa dya pagkaon, bang kita kaya kansuan na, lisuan na kita mag-ibadat, lisuan na kita magsambahayang, magtarawi. Ang kan nabihayaon, dahil nga mga amuin, subayin kita niyo amuin lang tabi mag itong sin ginhawa na to, bang humarap pa magtarawi, mabaya pa amuin muy, dahil sinamuin magtarawi. Naglalawag, sinamuin masjid, at tawakan sin imam, amuin masapat. Paya makawi pabay, makali-hali, mabaya pa siya amuin humali-hali abay, dahil sinamuin magtarawi, mag-ibadat, dahil para kita nyo ha amuin laong tabihan, hawak to biha ini, tiniyabukon marayaw, sabab sinawang mga sakit, di matong bala, panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala, marayawin namin lang tabihan, pagkabi ini haup-haupuun sa dyan mga amuin, biya na si mga tarawih, ang tabihan, bukunda pahaba untod sin imam, sabab na marawin namin hapaghali, misan lang tabihan, diyari namin, yang kita haka masjid-masjidan sin kita, magsamhayang, tatkala, o biya mga bala, musiba bihay ni, ang mga lokal amuin yan, yung paghali kaniya, na subay marayawin namin, bukod datud malukay, yang sin magpalukay. Sa imaksud sin kita, subay amuin, hikatunay natutuod, impardaakan, iban magpataod kita nyo sin pag-ibadat, pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw sin kita nyo amuin, maligap, haparakala, dugaing, hikabin natutu imaksud sin Ramadan. Amuin at imaksud sin kami, amuin, makatu kita nyo, pabukun amuin, kamaksuran niya tuod. Maksud simbiyaw magpuasa, magtangka, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang kita nyo yung focus na to, yato harukaing, malawain pagbasa sin kita nyo Quran, malawain sunnat sin kita nyo, malawain amuin katan, amal, daong tabihan dita na masabot hamuk-hamuk, amuin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa makapag-focus kita nyo, harukaing amal. Yung kabang-kabanambihan, lawaunin waktu nila pagpanayam, pag kita TV, pag internet, hakatan, amuin malawa doon yung maksud sinamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, makatto amuin dukain.
natumtumon sing kita no bulan Ramadan aw paray nga mga hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Hadis dari kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat yang Muslim in amuin sembahyang 5 waktu iban sinamuin Jumaat ta deng ha Jumaat pa Jumaat deng ha Ramadan pa Ramadan inian amuin maka papas maka ampun simpal dusahan sing kita niyo ida jutuni batil kabair ayaw sadja in mga dosa rakula in dosa rakula wa ila muddainittu in ammal nato dahing haamuin pagsambahyang sing kita niyo 5 waktu salta sin Jumaat nato dahing ha Jumaat iban sin pagpuasa nato dahing ha Ramadan pa Ramadan in iyan makapapas simpal dusahan sing kita niyo ayaw sadja in mga dosa rakula sabang dosa mapuas dahing ha dosa rakula insyaallah subhanahu wa ta'ala mapapas sin mga ibadat nasabot sing kita niyo kay doon hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endo sarakula biya na sin mga muna amo in pagsyirik pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iniyan nawayron na tuod kaampunan iniyan bangin tao nagsirik bang siya rin makapagtawbat patuhan sambil siya miyatay wayron na tuod chance niya maampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mamuno tao magzina mag-anyaya mataw di mga dosa rakula amuin siyabot sinsara tiugila muna haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban na sin mga hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang puasa ini mga palanguan na mga pag-agama ininilang tabihan amuin makapalihala sin ginhawata makalano sin ginhawata dahil mga amuin lummi maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala makaparayaw sinamuin pangaddatan sin kita niyo makaparayaw sinamuin tapal kabtangan sin kita niyo sabab dahil doon hayan ma-practice kita niyo habulan ini in amuin katagahan in mga hinang amuin bukun marayaw langgar sara muna patuhan Rabbul Alamin iban sin langgar sara atawakan atulan papagkahisin kita niyo manusia kalanuan in ang gawta ginhawasin kita niyo dahil ha mga uno na hinang bukun marayaw hinang kaikot amuin hinang laong tabian napso pa mga amuin hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in pagpuasa ini atin niya karihilan ta palbahagian ingin hawata haamuin magtuyo kita sinhinang amuin hikapagtaka masin kita niyo paadlaw susungon sin kita niyo amuin adlaw wayron nabalikan sin kita niyo maripadunya amuin adlaw akhirat. Ini rin ang mga amuin lang tabihan kapag takamahan na to katumtuman sing kita niyo kapag tuyuan sing kita niyo habulan ini haadlaw niya haruman niya inamuin magtakama kita niyo pasusungon sing kita niyo amuin susungon salama-lama wayron na balikan niya. Iban damik yan in bulan ini katumtuman sing mga sila amuin di paghapdiun in mga sila paghapdiun habulan ini, adlaw ini, ang mga tao tiniya banlabi-labihan hapagkaon, hapag-inom di sila pagdatungan uhaw iban sin hapdi habulan ini katumtuman nila in mga amuin pagkahin nila manusia pakir iban sin miskin amuin nagtatahan kamatauran sin waktu nila sin uhaw iban sin hapdi dahil nga sabiat to katumtuman nila insyaallah dahil dito
amuin makatumtum sila mahinang nila hikapag ibadat, hikapag hinang marayaw, hikapag tabang, hikapag saraka, sa mga sila amuin tao balhajat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yan na sinagi mga palanggungan ng mga pag-arama in amuin bulan ini bulan sampangun sing kita niyo simpagkug kuyag nato iwan kalano kasawasa kaikhlas sin pangatayan nato patuhan nato Rabbul Alamin. Sampangun nato yung bulan ini singkug kuyag supaya madawhat sin kita niyo in amuin bang uno in tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan ini. Biya na sinasabot na to hadis kaina sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Susu inna muasa habulan sin Ramadan ini in pagpuasa niya labay sin pag-iman niya pagparatsaya niya pangahakari niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban ihtisaban amuin panghuat-huat niya pangdawhati niya sin auntuy tiyata masin Allah subhanahu wa ta'ala paljanjian hamanga sila amuin magpupuasa habulan ini na ghufira lahu ma taqaddama min zambi at ini ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in paldusahan niya nakauna limabay biya na sin sambat dahil hamanga salagu-lagu yakto tiyata kama kato kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin bihato in dagbus niya maampun sin Tuhan nato Rabbul Alamin in mga paldusahan sin kita niyo. Masabot na mo maniyo tiyo dahil nga mga amuin lang tabihan surut panghisiw naman in amuin mamuasa habulan sin Ramadan ini. Amuin mga sila lang tabihan mga kasurut-surutan amuin kiawajiban mamuasa habulan sin Ramadan biya na sin bulan ini. Muna amuna yung biya mga Muslim suwayroon kaniya inamuin ka Islam wala kiawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasay ni ang mga sila bukon Muslim sa kiawajib ang mga sila amuin Muslim nabang kau Muslim subay kau mamuasa habulan sin Ramadan nabang mo ini hati niya tinggalam yung pagpuasay ni wala kau nangahakari sin ini ni wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo na ini ni parakala makabuha adakala mamurtad kita makagawa kita rin nga amuin pag-agama amuin agama piagridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-agamahan sin manusia bangtay ni amuin lang tabihan tuurun di kita mamuasa wala takiahakad ini ni wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala na peligro yung parakala yato makagawa kita rin nga amuin lang ta agama amuin piagridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-agamahan sin manusia karuan niya albulog bang mabut na paamuin akil balig in manusia na subay siya amuin mamuasa na habulan sin Ramadan dahil mga long tabihan surut amuin kiawajiban na muasa amuin mga sila aun akal niya tiniya abang duunin akal bukun siya tabi ayaw dupang inyat to dahil mga amuin kiawajiban siya mamuasa habulan sin Ramadan ini. Demikian amuin mga tao at iniaun sihani amuin wayroon sakit-sakit amuin mahinang sabab sindi na hikapuasa at iniya marayaw in pamaranan niya ang kana in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar sabut in mga nasakit tiniyabang wayra sakit sinangon pamaranan ta wayroon dalawang tabi salla niya amuin hikapuasa rasing kita na inyat to subay kita mamuasa kya wajiban niya to dahil nga mga long ta kya wajiban to mamuasa amuin subay long tabihan bukon siya pagtulak-tulakan
Mang siya bukun hapog tulak-tulakan, inyat tu kaya wajiban siya long tabihan mamuasa. Adapun intaw magtutulak-tulak, wayrun da sabsa niya mang siya mamuasa, inyat tu artinya way rasa niya mamuasa siya, impuasa niya atau pagtulak-tulakan niya, inyat tu biada siya sinakapuasa, amuin hawaktu bukun siya pagtulak-tulakan. Artinya ikakwanda tuha pagpuasa ni bulan Ramadan. Artinya sahir long tabihan amuin bukunya tu bayaran niya na hadlaw rogaing. Amuin jari na tulong tabihan in pagpuasa niya misan siya pagtulak-tulakan biada sinamuin pagpuasa niya haamuin doon siya ha lukal niya haula niya. Sa inya tu bang siya pagtulak-tulakan wala wajib kaniya sin syara in amuin mamuasa siya inya tu jari kaniya mamuka bayaran niya man gantian hadugaing adlaw bang siya makawi na. Sabang siya na muasa wayrun datu sa niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga bang hisiuin kaya wajiban mamuasa dahil mga surut long tabihan amuin ini ni hababai amuin lepas siya ray nga haid iban sin nipas. Ini ni hababai lepas siya ray nga haid iban sin nipas hisiuin aun 2 bulan haid inya tu wala siya kaya wajiban mamuasa. Sabi niya ni badat bang siya na muasa waktu amuin aun haid niya gaman siya makalanggal sara pa Allah subhanahu wa ta'ala makapagmaksiat siya sabab yung pagtinggali niya waktu siya 2 bulan paninggali niya sin pagpuasa wala siya muasa inya tu paladaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin nipas amuin mga aun dugo sabab dengan pag-anak inya tulong tabihan wala na siya kaya wajiban mamuasa magkulang maglabi amuin tu inamuin mga manyo masabot na mga panagnaan haamuin patumtum sing kami yari habulan Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala aw na pagbalikan biya sin waktu ini sugpatan ng uman inamuin mga patumtum sing kami adapun inamuin pangadjian simbiya pagkabiaksahan sing kita niyo haamuin kitab ad-durusul muhimma li ammatil ummah insyaallah inyato sugpatan continue na tuman habulan sinamuin puasin Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Adapun imbihayaon in amuin pagbisarahan sing kita niyo hati niya tungod sadya sinamuin palihalan sin pagpuasa ha bulan sin Ramadan dahil mga kalabyan niya maniutiyo iban sin mga atulan niya iban sinamuin manjari hinangun iban sindi manjari hinangun amuin long ta mga miyakro mga sunat ununo na long tabihan insyaallah sabuton sing kita niyo haamuin waktu sing kami maniu tiyo insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu susungon nabiya na sinagi in kita niyo hayaon imbulan ini Ramadan magtuyo tud kita niyo ayaw kita niyo malipat maligap malipaka hamuin mga parakala bukun maksud amuin kamaksuran sinamuin bulan Ramadan ini ang mga parakala amuin biya sing pagkabiaksan sing tao yan siya napupokus in panganal niya inamuin waktu niya habukun amuin pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala nasubay kita niyo amuin lagun sing kita niyo in bulan sin Ramadan ini biya sing paglaggo sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian in pag-amal ibadat sing kita niyo pawiddaon na to isab in bulan ini in pag-ibadat na to hawak to iban sin habulan ini biasang pagpawidda sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadat pagpataod sing kita niyo habulan ini dahil haamuin dukaing bulan ayaw tuod kita niyo daran kita niyo amuin nanunumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala di murua sin dua amuin mga yu kita tabang patuhan Rabbul Alamin hapag ibadat hapag zikir hapag syukur biasin amuin long tabihan nasabut hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik amuin ato daran kita nangin doa sin yato bangman kita niyo tunyukan panduan paamuin bang biadin hikataud hikatumtum sing kita niyo hikataptap sin pag-ibadat sing kita niyo habulan amuin biya sin bulan ini
insyaallah subhanahu wa ta'ala pangayon na dua salta pagtuyuan sing kita niyo bangmayan amuin magbarakat kato tanyo in bulan ini magmumpaat kato tanyo in bulan ini amuin makawa nato in maksud sin bulan ini mapataod nato in pagibadat sing kita niyo ununo na tibayhuan pa Allah ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pagmuhut-muhutan pagtuyuan sing kita niyo atubtubun nasadya sing kami renit to murah-murahan hawakto susungon pagbalikan sing kita niyo biasin waktu ini bangman kita niyo dihilampasin Allah subhanahu wa ta'ala waktu salta papagbarakaton in waktu nato hawakto habulan Ramadan ini makapag-ibadat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang nato ingkatan uno natibayuan dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalayuan nato ingkatan amo inliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangmayan amuin ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala impaldusahan sin kita niyo iba madawhat nato in mga amuin paljanji antiata kamatsin Allah subhanahu wa ta'ala pagpuasa sin kita niyo magsukul kanyo katan amuin yari bihayaon timatayhog dimurungog kimi kita hatiranan magmaap kamo bang ang mga kabtangan namo ala imamu inyato kamo sadya bang ang saupama imamu inyato baha at inyatawpik sin Allah subhanahu wa ta'ala in mahuli patubtubun namun asadjara inito wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah la ilaha illallah ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.